Pa tu su negdje. Tu su negdje bili oni. Ne znam, ja sam bio, mi smo bili gore kad smo igrali protiv Medveščaka, naši cilje. I ne znam kako su ostali interesirani novi ostali, ali igraju... Dubrava ima prvo i drugu četvrtku i drugu. I nemamo. Ovako smo bez ikakvih problema smo bili. Da, druga vam je slaba, da što je.
Njih je došlo samo 5.